Harapan na sima sakani orang sak subia yan follow-till target chenarni or penamo. Undau der penan na sima kanak taman a date ko 28 month 2026 songyar penamo. Undau dan ching riangaman previous result angko nian bar angna first round or second round ni getamo. FR Aryan S arni geta nyangya penan ching de. Undau de nibor penang First round bata number ko kholaha 71, second round bata number ko kholaha 41. Ande kemana penang na simangna angni natani video yasalni bakode namen success ungsrang jajok mo. Nibanga maikona simna house to donata chim na simna 4 house ko donata niba 4 house ko natken sim oba gutirangan success ungna man jajok tamo. Maikota kenmo khalgaman kon bangija so minus khang momanian 71 ko khalata ha. Dal option na case yan 71 na nambalo reba pul de mana simna success ong ta man jar pengmo daude 71 out of 41 ko target ka oni ode maja kana penang 71 ni target te common number lo sokinga yan 2 ni geta out of 41 ni common number ba soktainga yan 2 ni geta most important two house and ending single lo ong yar peng ne jera na simang khalninga chem name dakimna ni report penang na simna ngau natinga yan single house and ending mo may ongyanar penang na simang jeran khaleni na skin sim ode yan 71 41 ni kita yano common number lo ngamo common number dede common number ne agani on penang na simang nakna kata manenga yan 2 common number ongia ne ani gumna yan important 2 an common number ni geta ongia na simangara ongneke nokode khaleni bo pongnok chaude khaleni gijaba na simang donang ta manegen diba ya 2 de important common number ongia peng ne house aro ending na simang ya ko target ka aimingna ninak ta mangen most important target wa khode na simang mai rakeneka house to namna kama ending namna kama na simana angade house and ending single house ending 2 ko nai to nating jok nemna yan important ongyan dadan sing nyangen house aro ending ko jojol nien bar angen penang mo dada house ni kita nyangen penang house aro ya ending ne house do de my house ko manenga yano 3 house aro yan 5 house 2 ending aro yan 8 ending ko mana daude yan ongaya rapena anchina crossing number mo yan juja ke khalani number onga yan crossing number ni gatan ching nien bar angen badya number ang important onga yano 32 52 58 38 yan wahar penang anching khalangna geta na main important number de ongin kinga deba number ko important ongin kenchim ngoba maiko taken penamo skatang khalbayani bidungo anching de undisa simsakira nakta nangen jekan khalgen chum oba person arian second mo FR SL khalna geta ba simsake khalna nango ga kingar penang unigaman anching de yakomai dakna nangen chimna khalgen chum oba FR SL khalini nakta mangen nasimang at least komi biuba yakhode bata ni khalna ta nangen chen 30 rupees ni de khalbone ke every gutti mama khode nasimang gwal nakta manjo manthel jagen chen uba nasimang gung chkran de khale niai bo mo penang nasimna yakho target onge anthani target ni geta ong nakpi emna nasimna natingon nasimang yakho name dake meng simsa kemna khalana geta mangen de nasima yakho nirkahong ode screenshot kamna noto kate rakhibo je dakho de nasimang altubimna nir ana geta mangen next ongen penang chingde hit number ko nian bar angskang na ha tode hit number lo de mai gutirang ebenga yano 03 sokpainga 39 aro 36 yan ongar penang anchena hit number de namen yaba important gutirang onga andiba maiko daken important guting oba khalgenma khaljama
liba target to ongkhat pi inga yarang target to nakhateu ninga 03 39 36 important ongen nakhateu ninga uni mrpeng simana natinga fr aro s alo khalna gata ani target ni gata yan important ongenga important ongen nikmaninga uni gmana simang yako fr aro s ar khalna gata de screenshot kaibna noto khate rakhi thaibo hane dikemna yako jeran ma sirikchang ode getal rakini thaibo yan hit number onga hit number ko na simang screenshot kaimna noto gate donbo atlubi na simang ni ana gata mangen mo next ansinde daw giting thangona reaction kan har peng normal number mo masi jang ode getal rakemna niful thaibo mo no den simang na me dakong thalbate masigen dawde yara normal number onga har peng ne normal number lo na simna rabas khainga 36 92 99 33 0 and 8 takim na de yan 72 tawdena simangna nga guti unatna nga bangja kidok mama kosan rabaya dikim na chi hit nambalo githam guti mama kosan angan asimana phangnan onronginga dikim na repair asimang khalgen chimongoba first round aro yan second round khalangna gata badia number important onginga ukon asimna round salko kaimna onangge nirikpo dabernan important guti onginga 63 important guti onginga uni jamno 08 important guti onginga bakina assignment target to badia khona simang name nikinga 33 dongkuinga 92 dongkuinga 72 dongya na simang ni target pa idea o important badia khona simang nam batte nikinga na simang niga kemna khalai bo har pengrang ande kemna simna jekho natna nanga ha onachok yakhona simang screenshot khamna namme dakke ni rekemna khalangbo yan ani target ni gita de ona simang na ona thai har pengrangmo dekemna darni video rangde nasimna jekhon onatna onachok enon machota ha dekemna jeran ani video ko bonona chakchiken ba niswachim nisuma sakani plakon mathal bijok namme deke klanchimbo sakandinan all the best